May the soul of our departed fellows rest in perfect peace. Amen. The Reverend, please. President Mahama, so what you when you so? Yeah, so what you when you so? A soldier for experience. E wo ho, Air Force for mpanyimfo, omo ye adwuma na che. Experienced ones e wo ho. Amanyo 70 uba ye wa beyi mpanyimfo nyina kokofie. Amanyo sem enti omo wo experience, Air Force for wo experience. E wo military mu. Uba ye amanyo sem wave party wemu, what be you munina kokofie. Nave inexperienced ones. Mrantie. Shenare hosem helicopter, shempenyifu ekuomo Ghana. So what you any so? Dr. Mane Boama, ne mami di ne bakro ko for edwa fijase. Minim ne mame. Me ko for edwa boy, fijase na metranyi ye. Me na mvo mu nyina fijase ne na egu. Dr. Mane Boama, ye di ne bakro. Jem. So what you any so? Hware hosem wakofa bre nkrofo abusua. Hware hosem jem wakofa bre nkrofo abusua. Edu baby a eya ane ato yebo kakra wa monyesemu. Winner takes all. Edu baby ane ato yebo. Sometimes you have a point because one way here baby ana obi betray o. Tisa abaye baby a minim na wo betray amamu na meye a petition. Na dem o kujeto. No one says abaye no so ma ye careful a obese na mamu. But I say them pay for the omnesi form to be hwe na emem kakra hwe. Yes, I remember petition I brought you to Tabraka. We be a better one member in a chain, sometimes war case. Nemo dear Sierra Hosam, Mr. Dr. Maneboama, ye did the backdrop. Ye did Dr. Maneboama backdrop. And I'm a my dear. Come me coming, you go for you, my figure say a training ye. Dr. Mane Boama, what's the name? He's one of NDC Four. Very respectful man. Ni kasemu, na di yemu, ni bibiara. Adye bako pe obe amanyo se mene na nya adwen American no pain. Any comments now running for Kevin Taylor who say onye adwuma or whatever immigration into Kevin Taylor be ro man ma as a defense minister no as me emblem no e no penny ade a obe politics na me na anya adwen apart from Kevin Taylor and say me o de na no betum bia wan kan yie no na ga me bukura mfu ni da because one person when this mu am respect the power o say me krom ni nko fodwani fijase na de ya na say ne ma metiase ne ma medi ne bakro. President Mahama, Mr. Waji Waniso. Waji Waniso. A soldier for experienced ones. Egufie, Amanyo 70. Tara was a matter ye. Farah was some moon. She said, and this is strong man, a dear nim. No. Missy, inexperience. Lack of experience. And I go far away by. Obi abet me boy mo koye mo search here. Na even car kwa ye twikra no. We are driver near. Sometimes so koda bi aka ne besa so unyo obi a wo experience a wo mo den a. Wo beku nipa. But experience no wo a obi o to car mu kura wo hu se hu danger bi. Eti dia ya pilots no ne drivers no ne adi hu no. So when you experience a wo beku nipa. Sometimes some of the cases. In cases like this air crash helicopter crash me say, President Mahama, any emblem no. President Mahama, me say one emblem. Ha! Omane Boama. Manwesi. Dr. Mane Boama.
If you just say Pope John, Pojo ba. Dini bakro. Abofo adika. Hey. Enro pe na nanu man be ka kire NDC for say. Ekwan ya omode Ghana ama Ghana tumi asase ya a woye oba no ya yem hihie ma ne man Ghana mu nipa no. Abufuo bi ekura no e wo sunsun mu wiase. Enti obe start e be kunkum omo. Ai. Se ye omo adwen se omo embe bonsa masofofo no ene do mahama. Ba bi okoyi gigili tumi no. Ukoji tumi aba bedi ade na ba bi a wote no. Ba bi a tumi na ya magana tumi no. Oba betieti anoso meboa. Elikota no. Nanka enipa bi na nanka me suspect wo mo amfa ho. Mo amu wu ye ne de MP for mienu o se ministers for 2 na mu wu ye na. Soldiers for be 3 no. Omu de amase ahia ye se mpu na mo no. Ebi sa wo kire ba. Mesi mo amu be ka wiem be ka. Omo asase Thank you. Embrace na ujina he. Patro mene ni pa me kopie so. Wo kopie so. Mene ni pa me kopie so ansa na obi akọ. Nti die na wo hu ye. Me hu ya no se plane me na me wo mafu. Ana plane be twam de me hu ya se plane no abo. Nti me tracy se me kwa kwhwe ba bia plane ball no. Se beba wo wa afuom no. Ana wo hwe se ewiom plane bi twam. Ana o twam ana o te die. Ana me te se ade na abo ho boom. Enti mi jai madwuma me ye nyina se me kwa kwhwe ba bia ade ne toye. Se bi obi o mu na so obetumi asurvive a betumi agem. Enti mi ni na mu na me koduru ye. Me koduru ba bia ade ne toye ne de enwanwa ehu. Enso me koye no me kwa ni nipa me dinka koduru ba ne nipa ba ko pe na me hu ni se odem a wo hye. Enti o se nipa bi ka ho na se o ma hye de a eno de mintumi nkyere me ni nipa me dinka ko ho ansa na o hwa na abobe sen. Se se de me bra yi kan ya be 10 na na wie mu nye na okopie so na amohu ebe mi hu enti na na me die mi ka se ka me be fie na ka ma ba ba amane ana me hia me bra de si on se bepo no bepo no na wo esoro me bo ana ai bepo no na anasa kwan na nya betimi ateki be 2 hours ansa na waforo so kwan na nye ana be be eto ye no so aje se utwitwa ansa na watimi aduru ho enya kwan ya dem se kwan na dem ti wo fam akọ aje se utwitwa ana me so wuhunu ba bia ade ne toye wuhunu ba bia ade ne toye ankasa ansa na won utimi ahu se ade no sei ba bi sei ne toye enti mi duadua mu na me ko ya na me ko hu ba bia ade ne toye ansa na me brothers eba ansa na o ma bia ba aha eye sikaman bofredu Dampaya Forest eho ene na ye beka se ene Black Wednesday incident na esi ye no ayeka ho ensem